Ćao svima, moje ime je Filip i dobrodošli na najnoviji video na mom kanalu. Danas ću vam pokazati kako prepoznati da li je neka karta prava ili lažna. Ovako, ova kartica koju držim sad trenutno je Mystical Elf. Ova kartica je original, može se prepoznati po ovoj kocki dole što ima, da kažem, zlatnoj kockici. I kada malo bolje pogledate sad, ne znam da li ću to uspjeti na ovoj kameri, sumnjam. Ipak, u kocki obično treba se nalazi ono milenijumsko oko, ili kako se već zove, ili naziv Yu-Gi-Oh, znači može se lako prepoznati da li je uopšte ta kocka prava. I otprilike, sad ću da izvadim, kartica bi trebala da ima ovako pozadinu, znači kartice koje imaju drugčiju boju ili čak imaju japanski natpis nisu uopšte prave, znači možete i po tome gledati. Dovoljno imati samo jednu originalnu karticu i možete prepoznati da li je neka kartica original ili fake. Tako. U redu, postoje neki dobri fejkovi, kao na primjer ovaj Creature Swap, nema nikakve greške u imenu, niti u efektu, ali vidite da očigledno fali kocka. Imamo takve dobre fejkove, čak se i razlika u pozadini ne vidi, ali ipak fali ovo. Može se prepoznati u malim sitnicama. Uvijek je u nečemu fake veoma dobar, ali mu uvijek fale neke stvari. Znači lako se može prepoznati, dovoljno se imati jednu legitimnu karticu. Ali tu postoje i neki fejkovi koji se mogu lako prepoznati, znači čudovišta ovakve boje ne postoje. Sem fuzije, ali fuzije čak imaju drugačiju boju. I gledajte u pozadinu, gledajte kako je loše isječeno, to uopšte ne ide. I na kraju postoje neki baš grozni fejkovi, kao na primjer ova kartica i ne postoji u stvari u pravoj igri. Pogledajte vi ovo, plava boja, treba bude trap, ima attack i defense points, to uopšte ne ide. Dakle, sačekajte trenutak. Sada ću vam pokažem još jedan dobar primjer fejkova. Na primjer imam ovdje jednu malo oštećeniju kartu, ali će biti dobar primjer. A to je Worm Irokin. Dakle, imam dosta wormova i dugo sam ih koristio, ali sam shvatio da nisu original. Iako imaju kocku, može se neka prepoznati greška u imenu ili čak u opisu. Znači, kod nekih formula umjesto da piše flip efekat, piše reverse. Znači, iako piše da je efekat tačan i sve to mora pisati sve egzaktno kao što bi trebalo da piše. I vidi se po pozadini. Sigurno ste nekad kupovali one tinove kod Kineza i tu se isto vidi jasna razlika. Sada mora se fokusira. Iako se sad baš ne vidi, mora se prepoznati da malo ide na ljubičastu boju karta i to su fejkovi. Dakle, mislim da je to sve što bi se trebalo znati o fejkovima. Izvinjavam se. To je sve što bi se trebalo znati o fejkovima. I to je bio jedan veliki problem u zadnje vrijeme. Mislim, oduvijek je bio problem u Srbiji i ovako na Balkanu. Jer su pravi Yu-Gi-Oh karte veoma skupe, a bile su jeftine kod Kineza i niko nije obraćao pažnju na to. Ali na turnirima, pravim legitimnim turnirima, potrebne su original karte. Možete igrati sa drugarima sve dok opis štima i karta nije ovakva. Dakle, to je to od mene. Ako vas zanima još nešto o Yu-Gi-Oh, molim vas, pišite mi u komentarima. Peace.